mayam butaram dong seri hinga sigi video si ST certificate schedule tribe certificate matau karamna online da apply tawgani haibaduni ko sigi e-servicemanipur.gov.in sida sangbiyo sida leibase aduga sigi ahamda kanam haijaramge application magi akoina apply tawkiba application adu number ma pigani madu status yenge sida sangbiyo ko application status aduga download tawge hagana sida sangbiyo verify print certificate ta ko sida sangbiro ya hamada click here to login with e-praman sida sangbiro aduga adongi username password adu sida mention biro makada leibisina anobugi ne ko create account new user gi kamaina account ama sengone habadu di video aina mamang de semjagrabani adugi description da link apsarang ge video adugi ko adu yengbiu sida create a new account si sangbiyo anobu aragana aduga hana account la mina sida sangbiro ko account share grabo kanguna hai tare sida adongi user name adu mention biro aduga sida password adu mention biro aduga si captcha asi sida hapiro aduga login tawbiro aduga sida continue tawbiro aduga sigi new application se sangbiro aduga sigi makada leiriba sigi revenue department sida sangbiro sigi sida aduga sida makada leiriba ST certificate number 6 ta leiriba sangbiro aduga sidi apply si sangbiro magi interface se smart holani ko sise guys ai masi type torga me madu mail aroge madu community guideline hai batari community strike wai cyberbullying ana youtube ta madugi strike yam lai ado ahumlak suroga di ai soidana channel ji kakrani aduna masi yari goi di ai blank thamjarake aduga adum haijarake men gadabu ko si ahamada sigi salutation se khanbiro Mr. Miss ko Dr. Miss Kumari nan mayam lai resi khanbiro ko adugi applicant name adu mention biro my maming odo ko aduga father name adu hapsam biro father name mention biro mobile number mention biro Aadhaar name adu mention biro subdivision khanbiro ko aduga sida su applicant name adu pajan me biro masagi applicant name adu aduga email lairaga na hapo applicant to ko gender district mention biro district hierarchy ko semana dajalaji semana district khanbiro subdivision eta semana hapiro circle khanbiro aduga circle in which application need to be proceed ko sisu khanbiro aduga kadang chinga chage aduga application submitted by se isana tawraga na save tawbiro father mother lo yai ko save thamasi aduga CSC ID lega de hapiro leitrasu ko sukai di ko red marking se mandatory ngatani si blank nei se la kaim nei trace hap da su yare ko star mark se mandatory ni leite ba se hap da su yare aduga adongi house number mention biro aduga district mention bio aduga subdivision adu mention biro circle mention biro ko post office mention biro police station mention biro aduga present address se si mail ba se aduga simaina same as manaraga dis maina same as thambio manadraga na adum mention bio ko there what mention biro sida sigi date of birth mention biro aduga place of birth mention biro Manipur ko aduga state district mention biro semana mete mention biro aduga sigi father name asi mention biro religion Christian or Christian hapiro ko aduga mother name mention biro the tribe ko tribe se kan tribe na habdani sida sothe gangte me am nei re ko Aimol Anal Angami any kuki tribes ko any mizo the chiru sothe gangte semana le leire pa biro lamkang ko liang mai mau mara maring ko thangal silo yaure sida adongi chana ba tribe ado hapiro aduga sub tribe adu su mention biro ko have you any family member issue certificate ST certificate from Manipur ahamada adongi family digi ST certificate tan kiba yaubra hangmani ko tan khragadi yes hapiro tan jaga no hapiro ko sumaini mention biro
aduga sigi document asi silere ST certificate of father agi father duna ST certificate paragadi madu number 1 da madu khala hapiro ko aduga ani subase verification by one of the officer or staff of the issuing officer si leragadi hapiro leitraga su square leite si je leitre khala je ko si su leitre khala je si ani je hapiro no aduga si ahum je hapiro makha gi ko passport size photo hapiro ade aadhar card natraga electoral roll ko magi adu haibutare aduga epic number adu voter list ki mama adu hapasu yani ko adu Indian passport orasi yare resident certificate natraga domicile certificate orasi yare ko adu makha da leiba verification by chief the chairman or secretary of the village authority na piba adumba certificate adu hapiu ko si se passport ne photo ne aadhar ne verification by chief or chairman or secretary of the village authority si se katang hapasu dum yai ko aduga si mamang da leiba si leiraga na hapiro leiraga di hen approve to godi ni ko tu wisu happy because quite later na si se document se number 3 ne 4 ne 5 hapiro verification by chief or chairman or secretary of the village authority ki ko chairman na secretary na certificate adu sahi to godo sign to godo ogido ni ko aduga sidaida sumaina select khanbiro select passport size ko aduga sumaina add tawraga sumaina hata happy ga dabani adu sumaina upload tawbiro next asu sumaina adum khanbiyo sumaina matang khanbiyo ko aadhar card do sumaina matang adum khanbiro aduga sidaida sumaina tawraga click tawraga sida submit tawgodabni ko 250 ki makha 200 ki makha da thambiyo haiba tare size se adu ade upload tawbi yani ko si 250 ki matak lei bai ni si upload tawbi ya dise kitan big thaba ma yeng bai ai ko sumaina ma yite yeng bai ai yeng ji sumaina upload tawbiro sida tholai je sumaina matang sumaina upload tawbiyo ko matang da musi khallo si khallo ko tuga sumaina khallaga dum hapiyo si tholai je number 2 ko sumaina dum khanbiyo ai jidi sum example ni ko takjabani sumaina dum hapiro document je aduga sida submit tawbiyo sida number 3 da leiba passport size photograph aadhar card aduga verification by chief or chairman or secretary of the village ko si je hapiro si quite base ni wanga tu gase le hapira di quite base ni ko compulsory approve tarogani wanga tu gase ado si ji jo dum approve tawi ko kasu kai leite sumain tawbiro father mother aduna ST certificate leiba taraga di ST certificate do hapiu ko parents ki aduga submit tawbiro aduga application number am songthorani aduga magi status sa sanga yengbiyo kam kanda approve to pro to tabai du ko pare ngasi gi video si matak se ai videos na dom kana phangni like and share tawbiro. Thank you for watching.